Jangan lupa like, share, dan subscribe Putranata YouTube channel. Kadi pituduhing Widi Wiyati agate dong jadi uber lacure dong jadi kelilin iraja pale juru boros katempuh liang peluhnya nguncur ngubar kedes ngojo ganak mayos Widi dari ken sulasih putih halus jegek ayu dan pesanding jero-jero anak lanang bagus kenyeng wantah titiang Widyadari ken sulase saja yang rasa budi budal ke swarga kau sing hidayah tebusin pengangguni aji beranda tua raja ketampi ari pingit tagih jani subuh ganti nih raja palone akan man somah Widyadari uli swarga aduh sing depan nanti kan nganter Putranata YouTube channel. Napi wentan ngambil busan nanti tiangnya dia mangentosen antuk jinah mas angen tiang nabi mas pipis dialase metu masan sing ada dagang bunga tiang nganggo sing ada anak nepukin sing saja ada luwungan tekening anak nganten anak kepelek lantas jak ya suwenya kewala nyake uli ngangsehang anak pada jalan Raja pala para titiang truno lara yaning sweja pekayunan mekaronan ratu ayu sareng titiang truno lara inggih beli raja pala doning kapelek rasa manah titiang misadi titiang lagi ngimpi nunas belini kemauan nganteni anak misil yang sebat dengan jane gen rasa ngobeli pahit teh masih kecapin jani ada tagih tiang ring beli mangken wentan pinunasti tiang ring beli yening wentan putra adiri titiang mepamit ngelah pianak maro aukun sing dadi imuh nang bendengo maro aukun no belasan mesoma amat ya sakit deh sajo yo ngante ane ulian kepelak terus none memaksa lionen ya saja kewah tepukin kalau tetak sing ada mula jahanan kena nganten kengken ngasih itu atuh jani boran jani boh
menek tuwung panas awak beli nek. Aduh, alon-alon anaknya beli kedropon beli. Sing ngidang, sing jejak ngidang tiang beli. Jangan lupa like, share, dan subscribe Putranata YouTube channel.